Akasbani Imphal Mairanthai Bina Pau Pazari Ahanbada Maruiba Pau Manipur COVID Laichaki Pibam Pagalakudagi Nasidagi Pre-Nursery Dagi Class 6 Pawagi Physical Classing Hore Achungi Mir Kangbu Amasung Sarkargi Mir Kangbuga Ngarang Wari Chanabada Yanaba Purakpangam Kidre Pradhan Mantrina Lebak Asigi Raja Kudingmakna Lalon Itik Tourism Amasung Technology Sakot Hanaba Mieng Tanggadabani Hairi Amasung Birmingham da Chatariba Commonwealth Games da Bharatna Sanagi Takaman Taranipan Lupagi Taramanga Amasung Senjengi Kunitoi Pangduna Manga Subada Lairi Manipur COVID Laichaki Pibam Kara Pagalapodagi Pre-Nursery Dagi Class 6 Pawagi Physical Classing Asidagi Hore Raijagi Siksha Bibakna COVID ki Pibam Yenglaga Kongtang Asi Lokalapani Adumoinamak Mahiroisingna School Kaba Matamda Face Marks Upa Yauna Tangai Padaba COVID ki Sana Kanglon Ngakna Zirkadabani Hairi Amoromda Manipur Ngarang COVID-19 gi Anowa case kun thengnaki positive oibagi sang zada taruk dasmik tarini hairiba matam asida laina asina naba mioi ani laikhidraba mioi sing adu Imphal West amasung Senapati Jila dagi amamamne laikhidraba mioi ani adu masagi laina leiba amasung COVID ki vaccine dose ani phawa kakhruba mioi ngaktani hairi masi tharaga hojik phawbada laichet asidagi laikhidaba apunba masing lising ani chama kunthani pan sure hairiba matam asida laina asina naramba mioi kunthama pan naba phagalaki naba phagalakpagi sang chada apodani pan dasmi ani nipani hojik active case sani yangkai manga leiri achum Ansam Amasung KSO gi Mioi Kulumdoina Saba Mirkangbu Amaga MLA Tarena Saba Sarkar gi Mirkangbu Amaga Ngarang Wari Sanabada Yanaba Purakpa Ngamdana Loisinki Ngasi Makhatana Wari Sanagani Hairi Koirengaida Leba Minister Letpau Hakiki Yumda Ngarang Nongthil Pung Ahumdagi Wari Sanaba Horaga Nimidang Athengwa Phawwa Wari Sanaki Mifam Aduda Yaukhibasingi Manungda Hill Areas Committee gi Chairman Dipu Kangmei Ukhul gi MLA Ramoibha Amasung Surasampurgi MLA LM Kautena Chingba Yauri Marak Asida Achungi Economic Blockade ki Khongjang Achi Hokiba Hingnoye Phawgi Manungda Handoktrabadi Ngasidagi Tampakta Counter Blockade Chatharagani Haina Tongan ba Civil Society Taramari Apunba Lupna Laukthokre Meghalayda Atopa Raja Singda Lamlaki Sa Uchek Yonba Mioi Ani Phare Makhoidagi Sa Uchek Taresu Kalore Police ki Pauna Hai Akaknaba Pau Ama Phangbadagi West Tia Hills ta Mizoram dagi Guwahati Tamna Lakpa Tata Sumo Ama Khamduna Check Tawbada Hariba Mioi Adu Phagat Khibani Phagalaba Sa Uchek Sing Adu Makha Taba Thabak Lokhanabagi Damak Wildlife Division Jowaida Khusinakre Lagliba Numit Humnida Lebak Asigi Mayai Thangba Saruk Amasung Nongchup Thangba Samudra Khongbangi Lamdamda Akanba Nongchurba Yai Amasung Ichau Thokpa Yai Haina Med Department Section Lainaba Khangankre India Meteorological Department IMD gi Director General M. Hopatan Hai Bay of Bengal gi Awang Nongchup Thangba Sarukta Leiba Low Pressure adu Kungsilaktuna Depression Olaklaba Tungda Nongchup Amasung Awang Nongchup Lom Thangba Orissa Amasung Chhattisgarh Romda Khigani Siri Mohapatana Akasbani the High, Lebak Asigi Mayai Tangba Saruk Amasung Nongsup Tangba Samudra Khongban Lamdam Singda Lakliba Numit Humnida Nong Chubagi Sang Asi MM 200 ki Matakta Chudana Tongan ba Mafam Singda Kangaudana Isau Tolakba Yai Tabiriba Pawase Akasbani Imphal Dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na Lebak Asigi Raja Singna Cooperative Federalism gi Wakhalon ga Loinana Punna Honaduna COVID-19 Laichat Mai Pakna Lanthengna Kiba Asigi Damak Thagatpa Phongdokli New Delhi da Pangthokpa Niti Aayog ki Governing Council gi Taret suba Mifamda Pradhan Mantri Hai Raja Khudingmangna Mana ngamjaba honaduna COVID Laichat Laksinaba honaki Masina Maram Oidana Malengi Chakhalakliba Leibak Singna Bharatpu Malem Asigi Luchingba Ama Oina Uba Horake Masi Raja Sarkar Singna Grassroots level da Miyangi Tangai Padaba Servicing Pinaba Rajniti gi Khenaba Thamdana Punna Honaminaba Dagini Siri Modin Hai Raja Khudingmana Lalon Itik Tourism Amasung Technology Sakhot Hanaba Miyang Thamgadabani Siri Modina Miyamda Idam Tamda Sajaba Pothok Sing Yariba Makai Sinanaba Haike Man Hai Vocal for Local Haibasi Mioi Ama Nataga Rajniti Dol Amagi Pandam Nate Masi Lebak Asigi Mioi Khudingmaki Pandam Oigadabani Pradhan Mantri Narendra Modi ki Maramda Iba Laire Modi @ 20
Dreams Meet Delivery Orissa Edition ngasi Gृह मंत्री अमित शाह ना फोंगलगनी लाइरिक अची श्री मोदी ना लिसिंग अनि अमदगी गुजरात के मुख्यमंत्री ओइरकपदगी चही कुन थबक पाइरकपगी मरमद इबा लाइरिक ने कतक ngasi पांगथोकदब उड़िया पाउसे प्रजातंत्र निंखटखिबगी चही 65 सुरकप थौरमदा श्री शाह सरुक यागनी श्री शाहना असी अहानब भुवनेश्वरगी लिंगराज लाइसंग चटकनी मदुगी तुंगदा कतक चतुना उड़िया बाजार लेबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोंगनफम लमदम चतुना आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना लुचिंगबसी मफम दे कायखुमनब उटकनी श्री शाहना भुवनेश्वर की बीजेपी हेडक्वार्टर्स दल की कोर कमिटी की मिफम सरुक यागनी पनबयाई श्री शाहना ngarang भुवनेश्वर थुंगब मतमदा बीजेपी की लुचिंगबसिंग यावना मियोय क्याना महाकु तरामना ओखी हौजिक चथरिबा संसद के नोंजोमी फंदा ngasi लोक सभा दा एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 खनगने सभा दा ngasi इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सु पुथोकने साना खोनबगी लमदा हेना साखोल हनबा अमसुंग हिरम असिगी मतंग दा सरकारना पाइखलिबा थबकसिंगी मतंग दा जु खननैनगनी राज्य सभा दाना ngasi सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट 2022 खनगनी लालिबनिंग तम नुमित पालन की मांगोइना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना दिल्ली दा थीबो हुंबगी थबक जथबदा इस्लामिक स्टेट IS की मियोय अमा फारे एजेंसी असिना दिल्ली की बदला हाउस लेबा युम अमदा थीबो हुंबगी थबक जथबदा मोहिसन अहमद कौबा पटना दगी IS की थबक थौरमसिंग दा मतेंग पांगबा मियोय अदु फाखिबनी महाक ऑनलाइन दा लुप असिगी दमक थबक तौबा अमसुंग लेबाक असिदगी अमसुंग मपान लेबाक सिंगदगी IS की दमक सेल खोंकटपा अदुगा सीरिया अमसुंग अतोप लेबाक सिंगदा सेल थादोकपदा चेनबा मिसकनी हाइरी बर्मिंगहाम दा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टेलीदा भारत हौजिक फावबदा सनागी तकमान 35 लुपागी 15 अमसुंग सेंजेंगी 19 पुन्ना तकमान 55 फंगदुना 5 सुबदा लेरी ऑस्ट्रेलियाना सनागी तकमान 63 लुपागी 55 अमसुंग सेंजेंगी 59 पुन्ना तकमान 153 फंगदुना ख्वाइदगी मकोकता लेरी इंग्लैंड सनागी तकमान 55 फंगदुना 2 सुबदा दुगा कनाडा सनागी तकमान 63 फंगदुना 3 सुबदा लेरी गेम्स असिदा ngarang भारत ना सनागी तकमान मरी लौखी सनागी तकमान सिंग अदु बॉक्सिंग दा अमित पंगाल ना किलोग्राम 58 की नुपा की इवेंट ता नीतू गनगस ना नुपी की किलोग्राम 95 की अमसुंग निकट जरिन ना किलोग्राम 50 की कांगलुप फंकी बनी नुपा की ट्रिपल जंपता एंडोस पाउल ना मीटर 38.3 चोंगदना सनागी तकमान फंकी बनी टेबल टेनिस दा भारत की मिक्स डबल्स की जुड़ा अचंता सराट कमाल अमसुंग श्रीजा अकुलना सना की तकमान फंकी भारत की नुपी हॉकी टीमना ममांगी चैंपियन न्यूजीलैंड पांजल अनि थोइदना छेंजेंगी तकमान फंगले गेम्स असिदा सानारोइसिंगना माइ पालकपदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना थागतपा फोंदोखरे अमेरिका नेवी की जहाज अमा अहानबोइना भारत सेमजिनबगीदमक पुरकले अमेरिका की नेवल जहाज सल्स ड्रू ngarang सेमजिनबगीदमक चेन्नई मनाकी इनोरदा लेबा LNT की कटुपली शिपयार्ड थुंखिबने मफम अदुदा जहाज अदु नमित 18 नि चंगना सेमजिन साजिनगनी मसिना मालेंगी ओइना जहाज सेमजिनबगी थबक लेबाक असिगी तौबंगबदु मयक सेंगा ताकले भारत ममल हंथना चंगबा एडवांस मेरीटाइम टेक्नोलॉजी सिजिनदुना जहाजिंग सेम साबगी थबक तौरी लेबाक असिदा हौजुक फावबद पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज कोटी चनी सुबना 3,53,000 हेना काखरे हौखिबा पुंग 14 दा वैक्सीन असिगी डोज 1,53,965 हेना काखी हाइरिबा मतम असिदा लेना असिना नाबा मियोय 35,000 हेना नाबा फखिबा गलोनेना अपुनबा नाबा फखिबा मसिंग कोटी 53,39,38 हेले नाबा फबगी चांगजादा 49.5 सिनोदा लेरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमो मणिपुर कोविड लाइचकी फिबम फगलपदगी ngasi प्री नर्सरी दगी क्लास 6 फावगी फिजिकल क्लासिंग हौरे अचुंगी मिरकांगबु अमसुंग सरकार की मिरकांगबु गंगारांग वारी सानबदा यानबा पुरपंगम खिद्रे प्रधानमंत्री ना लेबाक असि राज्य खुदिंगमंगना ललोन इथिक टूरिज्म अमसुंग टेक्नोलॉजी चाखोन हनबा मियंग थंगदबनि हाइरि अमसुंग बर्मिंगहाम दा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स दा भारतना सनागी तकमान 35 लुपागी 15 अमसुंग सेंचुरी 19 फंगदुना 5 सुबदा लेरी पावलोइ जरे